Welcome to Ephraim Zofa channel. Please like, share and subscribe. Ephraim Zofa YouTube channel lo thlir tu le lungai thatu zong zong te atharin chibai kan bu ka cheu tu tumsang ni le somni pathum Mizoram general election chu nakip tholeni November ni sari hian kan in thlangdon tareng chu anita a Mizoram a hian khoi bial nge ngai nom berang ti ta ila ser chip bial hi ani ome ti chuan engwang nge ser chip chu alar em kan ti chuanin ani na taka chuanin ZPM Chief Ministerial Candidate Pulal Du Oman athut chil mun ani baka tunlaya zolnei lineup anti zingami engineer puram hlun edena adin na bialani a ani hian thom nei na khop maya serchi by election atang to khanin pu edena hianin thomaron nei lian hle maya chubang chuanin ani hi ngai ven ani boka ani kom na hi atop kharna garon mangdon ani ei lo ngai thacheu don nia tin hei ba ka hianin mihlim ho kan ti tharau mi kan han ti ang chi ho hianin ser chip le thenzol ti ben khoi lal na tlang hi ramlai ti in an boi pui em mei boka azong za kan hriat phak lo thil hi he ben khoi lal na tlang hianin ro pui le hlut na deuh mai aneya ni e Christian na ron lu na kha ben khoi na khu tilai Meruin sister patina thingpui huan an siam na mun an zuk khoi atanga Christian na hiron lut kha ani ta chu wang chuanin lalben khoya hianin ro puina tak anei ani ti kha a hriat bokani tin chumi ba ka pastor chhona in larna tia kan soi thin ben khoi lal na tlanga tho hian ani hi alo seilian in khimi serchip khom hasa kan ti mai kolri atang khianin in larna ti po kha a hmuni a hriat ani a ti chuanin ben khoya lal na tlang khimi sai lam a khianin puchong khupa kan ti tharau mi khangti po kha khing lai hmuna piang khilo ni chu bang chuanin beng khoi lal na tlang ram lai an ti hianin mun poimo tak ti sa le tharawa hian a chang tlatani chu bang chuan serchip kan soitak rawa chuan han soibel ta ila a thawme kerem ruat fela ani ina serchip boruak an mani mun le ma nge bi chian na aziak ngai nom deuh hi lo ngai thatiang kerem rot fele hi serchip khochuak ni in serchip history ti po alo ziak to a Mizoram politics bi chian na ti le khaburo tling zet mai mani loka khanin a release boka ne han ngai thadon te ang serchip constituency huam chunga hian kholi a oma serchip thenzol neilo le buang pui te an oma he constituency chunga kholi te hi rolura thla kal zelte lalna mun ani a kholian pani serchip hi rolura tu chuan lal rumi din ni in thenzol ero lalbeng khoya lunga na mun ani thunga an lal langsar ber chu kam lova ani abik takin serchip khwa bi khi hansoi ila kumsa kha zakwa somnga pali alal ban ani hun lai vel khan lalle khwa le tuite inkara boruak neu a om chowa heng wang hian Mizo Union Party lo ding thar kha lalban theitu tur ni angai in serchip mi puite khan an bo ta huma chuta tanga serchip hi Mizo Union bial hlun ti a soi thin anita ani kumsak zakwa somsari pali a Mizo Union Party le Congress Party anin sui fin ta ka khan Congress bial him ti a soi chho anita zela District Council chung zong khan Mizo Union pachal pusang aya bial hlun tia soi thin ani a uti kan ni khan puwai venga aron lang chhoin anua PC anlo sarkar khan pithan moi le pubual rang ten an bial chawa kumsang khat zakwa somriat pali atanga kumsang khat zakwa somkwa pariat thleng khan pulal than holan bial zui le in kumsang khat zakwa somkwa le pariat atanga kumsang ni pathum khan maktak main MNF official candidate engineer thang zuala aron lang nola nima sela tram khat bak adai lova kumsang ni le pathum atanga sang ni sompriat thleng puhola bok thantlin ani le a rei tak chung CMBL kan ni thin nu a CMBL ni le be sein kumsang ni le sompriat atang khan vo in thlengin ZPM Chief Ministerial Candidate Pulal Du Oman abial zui le ta ani
soita kangin ser chip hi Mizo Union kam Congress omkhom na ti thin ma ila hunalo kal zela boruak adanglam chho zela chutiang kara chuan kumsang ni somni le pathum Mizoram Legislative Assembly election lo om tura hemi BLB ka candidate sang te thitle vel dan karon bi chiang don ani pakhatna sarkar na changtu MNF candidate Zemal Somzolawan chong hi lobi chiang ila serchi bial hi engtiklai ma a MNF bial him ti a soichin ani ngai lo awang in pusoma po hi sipur sa in aron lut ati theilova nima sela ama hi lungrang thenzol chuak hemi bial mi le sanget ani awang in abuk chu atirit viau loisi pusoma hi mi hriat hlo sa mi biak nuam le vengwa ani awang in a personality shim hian thalai te hi ple ti hairual ani lova chuti laya atana poi ber chu thenzol khomi tho MPCC candidate a om ve hi ani khomi vote anin pot cheto nang ti hi ama zui tu ti tan chuan thil hlo thon om takani tuna alandana hian hebi constituency chunga khopali a hian pahni na din mun hi nget takin a hau kim vek ni in alanga ama ero chu MPCC le ZPM candidate pakhat na le pathum na ni in chok zak kara hian tlin theina chance chu anei tho mai pahni na atan puwan lal tluanga MPCC candidate ani po hi bial chung mi thenzol kho chuak tho ani na hian buk atirit pha hle ti hi hairual ani lova ain nga na ber po ani tin amhalama kan soitak ang khan hemi bial hi chu congress mi hlun fuan khom na ani awang in congress muthu akai tho zo phot chuan in vote na chance hi anei thahle in alanga ama ero chu congress lo vote thin te beidong hian ZPM lam an hoi thup to hlom awang in a hna ero a hau tak zet ani tun din huna alandan chuan thenzola sang takin pakhat na din hun a hawa ama ero chu khodang pathuma ero ZPM le MNF nuaya ala omri ni in alang campaign hun atlem deuh hi atan chuan apoi thui ang ti a hlo thon om khop mai pulal du oma tuna MLA ni lai lo thlir vele ila Mizoram mi pui mit fuk ron na ber chu pulal du oma hi ani ti phat thu a cheng lova maktak maya party member be chan po nei lem lova CM ni lai ron king thlaphut thei ani awang in neutral vote a in ngat liao ani ti hi achiang em ani vote bank nget nei lo ani na lai tak hian adin mun tur dik tak hria thiam ati har hle by election a atlin tir atanga kumin kum tir thleng kha chuan pudo hi tlingle chiang sa tur anga ngai vek kha ani a nima sela hun alo kal zela chutianga chiang sa anga ngai thei ringot chu alo ni ta hau lo mai bialvil tok lo a overconfidence thutiam hlen lo anga ti de chu ama an soidan ani chho ta zela he hian du sak taka ama lo vote thin tu a hnot chiao mayang ti hi a hnung zui te tan chuan thil hlo thon om tak ani ama ero chu thenzola pathum na din huna dingri ma se tuna alandana chuan aba khodang pathuma ero pakhat na din huna ala ommek zel thoni inalanga by election ang em kha chuan sangfal don to lo ma se abuk hi chu ala ritri ber thawang ti hi serchip mi pui mithil chik mi te ngai dan le pom dan chu ni inalang PK Vanal Ruati BJP candidate PK Vanal Ruati hi aboruak hi anwa mati na ma hi phur ve shim ti in remruat fela hian an bulan tran phot meya hian an chun zoma tling zo talo po ni se chuti te chia mina lak nat arin omlem lo ama hi pa ho ngai na tron a hlo ema vote manga an ngai na chun zom zel chuan vote hui ve nual thei tur tho chu ni pangana lalom puyaren thlei independent pulal om puyaren thlei hi in thlan a oma pianga chu ve zel da kham ero choi zia thin ani wang in kumina po hian da kham choi tur thawa in pe ni na langa atumru na afak om hle ani ti in a han fak ngal ani puram hlun edena ani po hi independent tho ani a
pui den na hi tun laia MLA candidate zinga chuan alar berpol ani ati theiome ani hi zol nei line up anti zinga telkha ani a remrod fil hen ang tinge zia han chiar te ang pui den na hian a hlau ber chu mi puiten vote an thla kang ti le ama hi mi nan vote palang ti hi ani a pathian atanga thil mu le shia in ti ani tlat awangin he lei beng le mita achung chang han soiwak hi thil har satakani khatiang khan kerem ruat fel hian aron ziaka tichuan pu edina lar zia chu he thlak hi han en fang ula ama pu edina ani lova he hianin a lar zia chu a hril fiat heiome tichuan pu edina hi ama ka chuak nge han ngai thate ang ami hring tong tak po in mi in vote aba thak chia hian mo tuna forest area atanan rin lu bo hi in ro rel to chukan ro rel ani ti kan vanem nge na khani zela constitution na in zia dan chuan kan pompui vek to eng te kong main kan chuak thei to don lo chu bang chuan in tuna hian apathian thu takin lalli chuan tu ma khar lo tu ra honga khan tu ma hon lo tu ra khara khana in ti bok khamo khami khar hun kha central hian akal pui to central mangvekin patian ina aron chat tir ania chu kan chua dan tu ra kan chua hun tu ra ta na pathian point namte in buat sai na na hun bikim chin chhe na min pek ve khani ta ram re kha chu bang chon pathian dal ram lal India constitution in thuna ina sanga alo da hi politics system ni lavin pathian thu anga lu tu ra ni ti kha kan ron au pui ta ni ani le kan zo du chu nikum lampang a khan kan lo mu to a zo thli film si tui khur ti chanela khanin vodan thak lawang vodan thak ani chuan an thi ang ti ang zong ta khani soini in kan hria a khami kha I thu don kha langai reng nge ngai reng e ala ngai reng thi na kan soi hian tharau tong ani ya ke ni chu pathian chu bible zir tir na atanga soi kan ni a sakhuana atanga pathian chandam na kan ne ya mokanin ti po hi awm to lo kanin oi tlei satlia mai ni ya moti in kan tharau jong ne na thivek to don ani mo ani chuan in ei ni la in thi ang ti nen khanin tin kha nei nang chuan da le so point in sual nei reng in thimo lang ati khamo khami ang chia kha ani tak chu ti chuan ani le ECI lampang khanin notice an pe chi un an ko che u ni in kan lo thia a notice an pe chu ti ang eng ho in moite ECI lama tangin ECI kho mo chu ti ang ani lo kha mi in an tlang than tir dan kha adik lo kha kan ron kal khamo kanin mu kha min ko chu ni mai ta mo kha ka thu soi tang khan thil soi ho tu ra omanga antia chu iron kal theng em man tia kal theyang atul chuan kan tia kan ron kal kha ne kha kan soi ho kha ni te maya hek na te po alo lut na sa ati khamo wang chuan in kan politician te han an lo chai ve viau ni tur ania kan thu soi vote thak chung chang khamo khanga wanga thing soi ho kan ni maya chu tianga notice in pe ka mo kha tiang lam chil thil ti angin kan soi chong ngai lo mi pui ho zo ka khan an soi an hriat da na kha fu lo deu ani mai thei ka tia mo kha chu tin thil ko chu kha mi fia ta han soi fel po chu ka tum chuang bok hek lo a ka she thia me angai chuang lo ma ni tin tun ang lai a chuan I boruak alian hle a asum le paya neilo angin ilar boka zol nei line up ti angin ilar boka in ithutlang au hi midang inan tlang au ngai velo ani awang in ilar boka chuwang chuanin tun lai a chuanin I chanchin kha adike modik lo emo mi ina an soi chak ber tur kha ani tlata alo ni ve ni hitero na lo kal zela ni nimin lampanga te phei ka chuanin I thala ke mokatia
ka mu me a I bu to em kha kha I hlim pu yem thil reng te hi chu ati om to ka hian an thil ti vela hi a tha ve zel mai lam ke ni tan han huat tur om lawa lalpa ta na ding kan ne mi zong zong kan huap tur ani bokama ale ti chuan ni e thil paka chu cartoonist te na an leman zia chin to lo hi chu an lar tak tak a chiar an ni ngai lo ti ang deuh hi alo nia chuwang zon in cartoonist te chuan in la ziak chia lo che ma sela ilem ang deuh kan han mu kha chuan in ke chuan I lo lar te ti in ka pompui che mishing takin voi khat pian mana voi khat pian mana mishing nge niang mi hriat lo liam mai ai chuan mo mi hriat mi chu mishing ina achak le adu azon chu ani don lovem mi tiro khatiang zong khan ngai toila ha dam hle in ka sia nya nang po ni e mi le khathia min nia la po chu a eng vela chu khatea chu mi chena in zo na jinga khan election commission lampang thil ni explanation ko lang dewan lo ti la ra te po chu mo atuan em ani na ve ti akha kan sai ni chu ole alom ome ti chuan ani le I kan lo hriat dan pakhata chuanin bom kha ti khani hung ve a minan vote che kha I du lo ti chu achianga tiro vote lo tu kan sim ti chuanin midang kha mi le tuna borwa khan thir chuan nak tuk le mai in thana ni to a boruak lian tak tak te an oma ting tur hi an om mel tatani darkar khatpo kan malam hun chu kan soi thei mi alo na nga mo ti chuanin kha cheni tlang au to a ani itlang au na thu chu itlang au sak pathian chon ati hlotlin sak don chem ati hlotlin sak lo che mishing re ru a her dang lamani lo chon vote an thak ngei don si a chuan vote thak ta se pathian thin urna an chunga lo thlenga ngem ole chu tu hum tu ring lo lang do na ba acha min vote ba thak hian tu min vote ba thak chi hian India constitution a kha hian chuan we solemnly resolve ti khamo mong tu mi thiamin ya isa thiamang solemnly resolve to kan sa kho pui thu na zong zong nen thutluk na kan siam ania chuta chuan India sarkar kha sovereignty chungnung ber patiana title la kha ite to do na socialist leilung ilom zong zong nei tu ite vek to do na kan rampo central forest area a anrin lo kha ibanen pet to ta chuan republic ko India dan siam ang hi kan dan tur chu ani ti na kha ibanem pet vek do na dan min siam sakanga in thu in kan omang ti na ni vek ta ni jo bang chuan an him tu dak chuan du in an introduce theita a chuan kan ko fan te po in vote tha kan zir tira so sinat social front te po in ka vote thak zir tu te khan pathian ni na title la Christian sa ko na ka Hindu peng pakhata anzom tir ta vek ti na ni chu kan pathian chu hu him turin athu kol tu nam kan ne ale khabu ne athu hum him tur tal hian a local don chu ti ni chuani vote thak tura ti tu sarkar mai ni lo ko shan point an tuar don iti na ang ani mo tuar ole a point chuan point dang zole du che ka nei chu November ni somle pali ma in ti borvel nge ni I Mizoram in Koki ro November ni somle pali panga ole sorry chuta chuan in Mizoram hong run pui aniang chu mo
in ko kir turin ani lo chuan ti ang deuh khanin I thu soi kha kan lo hria a detail chak chuan thu soi thei lo kan tlai lu tuk pal thei kan tlai lu tuk pal thei a COVID-19 na pho khan mi tam tak an ho mai lawa chu wang chuanin an ho thei thei lo hun ang lo om ta se la ni chuanin mi te in ring turin mo kan lo shi lo kan ni an nin ral rin thiam kha a tha tu pho ni chu wang chuan khatiang tan khan mo purna kan nei ve pathian lama mo kan pathian bang zo ka mo purna kan nei kan lo plak ve ni chu po dan lên dia apoi mo lu tu ani le thil atop bernan I boy hle ti ka hria a chan chu last day tani to wangin campaign nan mo chuan ke ni po in hei hi ron ti chuam man kan du si a chuwang chuan rem chana kan ron la zuai ania chuan ni som November ni som panga mo tu na ka chu sei ho ka kat chu kat don lawe karon chuak ta kang ti chuan November ni som panghan hulama chuan kan hona chan tur chu enge ni ta ang lo theng tur ti na ani ta ang dal tan tin aron ruat dan ang khane mai COVID-19 ko dan khatil tu theng ani bar maram chimpo khasan khatil tu theng ani tel theng hi kar mo minute mo lek ti apoi mo ka she thiame ole ani atop nan chia voi khat lek zo na ti chuanin ti pathian ne na tangi idon ni nge in alanga rồi lấy về vẫn sản xuất nhá engma lo theng ta lo se sang ni som ni le pathum hi lo mang tuanin sang ni som ni pali hi lo kai ta hial ta ila November ni som panga nulam panga ni chukron soi chu ta chuan engma theng ta lo sela eng angin nge I soyang I in soi fiang lo se ta se ti hi bil lo chata ka kha chu ka thiam to lo le ole mi achan chu tun ang la ya hianin zol nei der ki tong kam hi atam lutuka mi puina kan lo chan da na chuan po kan in lawa zol nei po ka in tingai chi alawa maro chu pathian thu ina hun tia mangzel thil lo theng chu bible lo om lok to ka kha karon soita zol nei thu te po karon soi fia ta zo kana mo asan pa zol tu kan ni ve lo bible in ziak sa le zol nei te thu om saron soi fia tu kha kan ta zo kan ni chumi te hian zol nei hian te a zol nei chu ti kha te a ti hi mi te soi fia da na ya enga po te ni ro se ni ya min fiat ang chu ni mai ro se ka ti mai zel kai chu patian hingin mo alo ome I ngai dan chu ni kalom tak tak ani I hun hlut tak min penin ka hria last minute lalpan shwain veng che ro se du sak na sang ber ka hlana che ole nang ti ole amen ole kan video ron ti chuate min lo thlir zo saka wangin kan loma Ephraim Zofa YouTube channel atang hianin thubeng war thlak tak tak bel chian dol tak tak te ron ti chua zel kan tuma in thati zong te ni chuanin min lo like saka min lo share saka tin a heklem lo bok nen min lo subscribe sak tur pok hanin kan han nge le ngal bok chuwa a thei phei chuanin comment te pok ha ron pe zel ula ti kha kan han ngen le tek ani chu kan loma in zawai in mang tha vek ule